Meta tiftaħ il-Bibja tara s-silta prinċipali fuq kull paġna li hija l-kelma tal-Alla. Però min jistampa l-Bibja, min jippubblika l-Bibja, ħafna drabi dawn huma gruppi differenti, jippubblikawha f'lingwi differenti. Kull traduttur jew kull wieħed li jippubblika il-Bibja, l-iskrittura, għandu l-intenzjoni li jgħin lil poplu biex jifhem eżattament x'qiegħed jaqra. U insibu illi anka fil-manuskritti antiki tal-iskrittura, daw li kienu jikdbu propju l-kitba qabel kienu jikdbu għallum sarna nipprintjawha. Imma sa mill-antikità il-lut stess kienu pereżempju jagħmlu referenzi fil-ġemp tal-siltiet tal-iskrittura biex jibatuna lura lejn siltiet oħrajn tal-iskrittura. U l-idea kienet di. L-idea hija li l-iskrittura tifhimha bl-iskrittura. Dana is-siltiet jitfaw dawl fuq xulxin u anka kultant, pereżempju nsibu li ċerta profeti jirreferu għal profeti oħrajn għaliex dawna il-Bibja damet biex ġiet ifformulata kif inhi formulata llum. U għalhekk naraw li dan il-proċess importanti li wieħed ikun jifhem anka siltiet oħrajn biex jiena nifhem din is-silta li qed naqra. Irrid naraf illi hemm xi silta oħra jew siltiet oħrajn illi jitfgħu dawl fuqha. Allura meta nsibu riferimenti kultant fil-ġemp jew isfel fil-paġna t'isfel, meta inti taqra dik is-silta tkun jew qed tirreferik għal tema li hija l-istess. Pereżempju kien nitkellmu fuq il-ħaruf li jiġi maqtul fit-tempju, pereżempju, issib illi dika kienet imsemmija x'imkien ieħor. U sabiħ li tara propju kontinwazzjoni ta' ħsieb, jiġifieri din l-idea x'qed taqa' mis-sema jekk isu bla kuntest, imma hemm kuntest ta' ġrajja storika ta' salvazzjoni. U naraw li kultant ċerta idejati li ġew wara konna diġà mħejjina li jom minn qabel. U għalhekk meta jasal it-Testament il-ġdid propju iwassalna l-milja twettiq bisħieħ tal-wediet li saru qabel tal-ġrajiet li kien hemm qabel fit-Testament il-Qadim. Allura importanti li nifhmu li dawk ir-referenzi joħduna lura għal siltiet oħrajn illi jitfgħu dawl fuq dan. Fil-fatt Sant Awustin stess qal it-Testament il-ġdid huwa moħbi fit-Testament il-Qadim u t-Testament il-Qadim huwa irrivelat fit-Testament il-ġdid. Hemm din l-unità bejniethom. Allura ħafna drabi ir-referenzi li nsibu fit-Testament il-ġdid jirreferuna lura t-Testament il-Qadim. U kultant jirreferuna għal siltiet oħra anke fit-Testament il-ġdid stess. Però huwa eżerċizzju sabiħ interessanti ħafna meta wieħed jipprova jaqrom dawk is-siltiet għax aħna kultant naraw numri u referenzi u forsi ma jinteressawniex. Jiena personalment inħoss li meta kont żagħżugħ u bdejt nipprova nara dawn is-siltiet u naqra, tibda tara kemm l-iskrittura hija sabiħa u hija miftuħa, ġifieri tiftaħlek orizzonti ġodda u tgħinek biex inti tifhem aħjar dak li qed taqra.